पार्कनि हालात खराब नसिदे हांगो तामका सैख्लांबाय lamsupiro norongno ani katal blog hingke tabo gang tini khai honismi blog start khlai tongo hingkai tabo ngodi tin hai drop ang tak horono hingke khana hangkai fungo hangkai chini kaisa picnic hangkai mane sing je office rok mane sini office ni joto staff no khana picnic sini office ni tui khana picnic tongta hingke sing joton thangnai khana so Onek excited engjak gauni bagainya kisa norwaybo o moment no share khaina hnene wan suka hingke tabung nang duty na haya koi tabuk blog jeng tongta tini horni simno blog start khai tongo khana hangke sing picnic thangnai hingke bo jagao ko destination rok hingke khana norong nang mane sanai khana phunong nai ta hingke tabo ang horni simno blog start khai tongo hingke tabuk tam khai khaya morong nong no share khainai tabo hingkai kisa skin care khai tongo omo nimni face pack tabo simia omo kisa phulnai kisa khana glow na bagita mon tabo phul tongo phul sibagena masigade miski phul ja khai tong ha balok suka frijo toni rota hapna expire hingkai 27 no painai hingke khana kai picnic thana ga kisa ready khai tong hatai ko no phung kaham ngai tapungke phungni sar soita tam tongo soita on busakha ke busawai brush ronga kono khai mokhang ro sui paikha ngai tabu hungkai tini sing picnic ko thanglai ke picnic ko thang puro ang tini ongotlang na yuta wang ban mosteng hingke ang tabo mono daktinu busawinai sing to noita thangnai hingke mono dak fungo daktinu busawinai tamo seng khlanya nai tongo ke nong nai tungnan blog no pesal jora khorang da kam kai tong saimali ang ma song thui tongku plek dak phung kubla am bage ke nong nai tuni furu no friza ko painai toni ri khata ke tabo mono shuya goi mosteng khaigina mosteng khaibe ko baye iko dairi kha jagao motlang nai tini o jaga 1.5 kg ni mo hotpot koto bla go jaga no dai paikha tabang reading sinai tlangan bage hingke to ready khai paikha ke tabo hingkai reading nang no phungka ham tabo hingke reading jak tini hingke to picnic thanglainai hingke tabo almost nang pura reading jak hingke gari phaya ko gari hingke to ano pick up khai pinai hingke nok nai tunan blog no pasak jora jongbo jago thanai tong abo nok no phunogana ge nak tu puran ready ge tam nong khonan chimi baki tong suta ge nok nai tung blog no pasak jora hang nong khot ka yang man mani pai lai ya tu jak tu yang gari nong khujak ni sok pai jak tabuk hingke to gari o kawaya kuinai tabuk thangui tongo ano first pick up khai paika angko gari ta hangkai tabo ang o gari no tlangai sini mane lebo thangai se singa jago tai sini staff rok phaine tongho ke tabo hingke lebo sok paika hangka tabo te khoi koyekjon je chino jagna staff rok ta dara song borok bo bongni family no tlangai thangbai nei jotono hingke borok phaya ko hangba tabo songo jaga thumsa kai mala lainai ta lebo sa staff rok phaibe ko sing to tabuk lebo jotono ek mane ekai jotono ek logi thanai bla ke sing kharo bothagi tong sik paika lebo khaita sunglass pogo hini se gono kol khaise bostu mar phajo bejalang jakhana picnic thana hanai o sunglass paimen ta mo se nogo pogi ke he ga bono se kol khaine bostu ni mar phajo amkam video khlaijak liya bor phaimane hingai tabo hingai to sing thana saka phungono thanga na leka hingga ba hingga ko angbo maije phaijak liya hingga baisong mo jaga jotono anggo jang thaya saka tiffin khai thana hinai satno songo tiffin khaila di hinai sawi mane puttor gari paire khanga jeng amo tiffin khai thana hinai jana hinai pailai kha hingga tabo hingga to sawai akoi jeng nong khalai kha tai lamo ko tai khoroksa baino bo pick up khaina nango hinta hingga jotono jeng je chini office ni lab ni staff rok jotono thana nayuta tabo ko jotono family khaye hingga
Dara songrok bong jotono janjan mani family tongbayo ge tabo hingke to jongo jago ko boro thang tongam tono rong nugin thangana lama nugin no saima kana baksa hingke to tai thumbnail nugui bo saima kana tini hingke se bormora eco park o thangna hingye pailementa hatai kotoro hingke iko son sokpai kya tabo to wngko tamsana bormora bridge son sokpai kya hingke tabo hingke seng ko gari duita thangbla hingke gari duita thangmani sarjoni gari hingke boro hingke ko tikisa sini ungkulogo ta hingke eklogi thanan hine somonke thanan hine tamo jaga jeng bwthagine naising laikya hingke kisa fresh rong ka jaga bwthagine tabo hingke to jengte thanglai tonglaikya ke maisingni haduli bangmani lama o bo pura breng ko glass bondo khaisima thangsi teke gari o bo gan tamjaknga ba ang kok saine block khlaimanliya tabo si dami khaimari suo hingke nog nai tongnan block no pa sak jora omo hingke to jeng office ni hoite thanglai manta picnic o hingke tabo hingke to jeng thanglai tongo pak eng lama bo ungko swnamui tongbai ta lama slamui tongmani bagui tebo hadole wngui tongbaikha ke tabo hingke tuiko jeng sosi sokpai laikha tabo hingke to bwthagui akui parking khaiui hablani jeng ungko sosi sokpai kya ke tabo hingke to jeng o jaga sokpai kisa rest rok khailainai hingke tei sajangai rok tujak tongo ungko ang tamsane pork moseng khai tongma rok amo bai rok tiffin rok khailainai tei jeng ungko mai chanan bagui bo kaisa hotel o sajak tangka aro bo chalainai amo hingke to phirok puro chalainai tabo hingke jeng sokpai akui iko kisa bwthagui hablani ta tabo hingke to hablai akui iko sokpai kya hingke norok nukuna jaga hatai kotor ke tabo jang kisa photo rok bujak laikha ungko ta o bwskango o park ni bwskango to agi o jaga hotel hai rok ba restaurant hai rok ka jaga rok photo rok bujak laikha hingke srap srap rest rok khailaikha hingke o jaga rest khailaikha hingke amoni pore hingke jeng hablainai nog nai tong tabo ke hablainai hatai kotor sokpaijak bormora eco park tabo khai hablainai hatai kotor उठा लिया tabo hingke to iko jeng hablainani bagui ticket rok tanlaikha hingke tabo hingke jeng hablaikha iko yango onek bosor pore phaitung ang last time ang go phaimani na 2022 na 21 phaimani pok thanga hingke takte uisa taklai sokpai phika tak ba hingke this time ba hingke go 2 times mane thanga tanga jago 2 bar thanga tabo hingke to jeng hablainai tak thanglai tonglaio nog nai tongnan block no pa sak jora hingke tamsanai thangya balgui thangmanbla kisa mane change hai nugui kha tebo mane rong rok rogui nai tabo slamui sibai kha tai ko eng nog rok slamui sika apuro go hingke phaimani bo apuro mane asuk teha sep jare kobla apuro size manli ya miling malang hai tabo hingkai teisa phainuk phaimani teha change nukhata slamjak rok nukha manei rok takha nog rok ungko tamsane ko rong rok rijak nog rok tabo hingke to nog tangjak hai rok hingke o jaga oi ko tui do aje tui ni colour bai aje ha kinar amo pura thasung sukai hinui ang phunugui tongmani naithogui tongkha hingke tabo hingke to jeng sokpaikha sokpaino pulo haiyulai tongai to rong video khairui ke tok nai tongnan blog no ang asuk apro kok sai blog khlaijak liya wow so peaceful
पार्कनि हालात खराब नासिदे बुहांगो तामखौ सैख्लांबाय आसुक हासाम कलक मा तलान सिमी आं सिमी हिमफायमानि हाजाम सुकु सुकाखा हिको आं सिमी लामा ह सैख्लांबाय जा लेंसुका हासाम कुसु कुसु हिमानि नाय किछु jaga setar dura gas baki hise Oh god ase ka lama kolong mas ka lama kolok ma himang himang halat kharabung jak oh lebu oi je baki hise ka lebu tamni iko nasidi shiri pura hasam kusu kusu जों आसके माने ओ लामा हिमांग न फुटो बुजाक लाइमांग न ताइके बोटिंग न खाइलायगामला जागा दै पातलाव न हानि बोटिंग न खाइलायगा इंगे आमबानो आसके लेरि थांगा जों आया सागाव ताइबो कुचुगो आजे मेन पार्क ताम सानाय गो खुमरक दं मानिया नग रक दं मना जा जों सौइलिया हिमलायमां लेंलाय सुका गाइजे गुरि मामन गुरि लायखा फुटरक बुजाक लाइमांग जोपरा साल थां थां जु इंगे ताबंगे जों yang नखलाय तलायो हासाम o hasam su man ang puila phaiman pogoi thangmai kata lama rok pogoi thangmai ju apro rok hongka suk mane amti haika mai himya hai ma tung te sailap kurika guri man liya asule ma tung laika hasam kusu himang lekha tam kai chal laine leng su em অনেকটা দূর তো tabungga toi ko gurura koi park ni nongkho laika tabungga jeng chai lainai chanani hingga jeng koro sok paika tamsingamo teliamura bazaro ja kaisa hotel tongoda inga jangano chanan lainai hablanya ni phailika इंके ओ जगह चामन दुकान गाना होता को हानि aquarium रक सुइ रक नाय थंगा जगह फाल दंगो बै क्यूट ने हानि हाबै सुइ रक नायलाया जों दाम रक इंगे ते हिंगे जोंगो जे पिकनिक हाइमेनि पुरा सडन प्लान ला अंगो पुलान सिमने प्रिपरेशन करिता प्लानिंग करि साब जागिया हंगा हान होता चा थांगमन बागै चा जांगाय रक जों माने संगै चाnya नि हिनि वान सौ दंलायमन ते जों पिला फुरका इंगे हठात जाङै थाङांगाबा जाजाङै रक आजाङनो होटेल ना जाय हेलेगा के ताबंगे जों फिरक पुरु अंको जागा लामो मा अंको बर्मन मताया जागा किसा हाबुने खुलुम लायगा के खुलुमया कोइ थांपुरुक थान अंको खुलुमै थाना हन तंमानि न गे किसा लेरि थांका हननाय फिरक दे हाबलायगा त जों गा ताबंगे को नासिनि जों फिरक लाय तलायखा नगो उमसका पुरा ओ इट बाटानि लाइटिंग फ्र नाइथक मै दं हाय हिनासिला हायनो पुरा थास लाइन दंखा Get in blog am sunu sinai next time hani hai malai fion jotano no horkam